Lesson 5. पैबंद वाले हरूफ की मश्क। Exercise of compound words. हर एक हर्फ पर उंगली रखकर बच्चे को बताएं कि फला हर्फ है, फिर इससे इन हुरूफ की शनाख्त कराई जाए ताकि बच्चा हर एक हर्फ को मुख्तलिफ शक्लें और पैबंद से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। Put finger on each letter and guide the child in learning each letter. Then the student should be asked to identify the same, so the student becomes conversant with each shape and joining of various letters. لام 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 ألف باء ألف لام جيم لام ألف با لام با كاف 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 با كاف تا كاف ألف كاف لام با كاف تا تا كاف تا नीचे एक नुक्ता ब ऊपर एक नुक्ता नून ऊपर दो नुक्ते त नीचे दो नुक्ते य ऊपर तीन नुक्ते स ब ब ब ब त त त त स स स स नून 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 य य य य ब नून त य स स त ब नून य ब अलिफ नून अलिफ त अलिफ य अलिफ स अलिफ ब सीन नून सीन यासीन ता صاد ता طا नून बा लाम बा नून लाम تا नून लाम या تا लाम या सलाम नून बा नून बा नून नून تا या नून या تا नून با सा नून با या या تا या ता या नून या बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम बा जीम ता जीम नून खा या हा ता जीम ब नून ब त य नून स य नून ब हमज़ा नून त य ब नून स य हमज़ा ब नून